General Mission MC. Happy New Year, General Mission MC. General Mission. Yes. Yes, our Ankole Media, this is Mbarara. And we are just here to bereka mwaka fireworks so yero baterana kimwe. Butumeno mutireba. Mbarara. This is massive. So katambure muronga tubereke 12 23. Welcome a New Year, people. Mbarara City, here we are with my boys. You can see MC Masheko there. Right there. Yeah. Fireworks. Mbarara City. Kuriko mwaka. Happy New Year, people. Happy New Year. Tuendeza mwaka gwa 2023 murunzi munonga. This is Mbarara. One ojitamchira ha saru bajaha. Hii na bus park, so you can see people. Mwara munonga ku watching Ankole Media. Kandeji ni Mbarara City. You can see people. Kanto tubaretera tubereka ebikutambura. Ngumeni tubanza tureba ko baje kuzo mwaka. Embera no jirane yo mwika no gwamani. Abo kujangwa abantu bagiye mu kujaguze kintu. Yeah, so you can see the John side y'ekizungu abantu amapishini bavugira kimwe MC ndano zigamba ochi abeyo muri mbara ninu kanu mwaka twabashira abareba Ankole Media no bagambira cyogo mwaka abareba Ankole Media nimba dusango umwaka ogunza kwaretere burungi ebire baretire so mbara no direba ninja twa bright b umwaka no kugamba cyogo yes umwaka musi agwendo gutekwa kujana ebisiana ro nigutekwa kuba musa tabona no moja umwaka takutiagure wagure umwaka warije okuno mwaka bwajari bakweto Kuriko mwaka Isaac. Haya baso. Nore barashimwe mbera niyeje mbera ne ya vibe people. Kanto tutambura tuzaho hihi n'abacaci. Don't tutambura tubereka embero kweri ne tambura munonga. Mwe bare kutambura nitwa Ankole Media kandi tubakundira kimwe. Mwongera kusubscribinga. Turoko twatambuza ekintu. Aho no mutawuni ndikanda aho no mbasipaka baza fireworks kugendera kimwe aba downtown no mururo bahemba embera niyo eje tukongera kubashisa MC Masheko ebintu no bireba birije munonga umwaka abandi bagwakira mu makanisa kirungi ati nkejo ni chachi John chacha aho muri Mbarara kandi so bamwe bajya mu bara abandi bajya mu cyacu ati nkejo ni cyacu so ebintu nuko biri biso kandi mwe bare kumantambara nitwe Vision Empire. So at our go downtown to America, John Barrage, John Church, I found road here, 100 church. Yeah, John Vision Empire. Ugo mwaka dimbendo zo kwisha mu kibande cyo mukagura imoto kensa. Ugo mwaka no kuzuga.
Yeah. So we are still live. Mbarara. Johnny is a view complex. Vision Empire. Ekintu kyakwata fire. Mukuri ko mwaka. Ora bari live bakwita mwaka. Ora bari mwaka. Esamani bagambira ati ora n'umure bakore media. Samani no kurota munonga kusinga yoke noroto mwako kuwire. So rero ine atugeza aho munongo reke gwaruke cyangwa ecora akora mwako ambara ne amatu munonga Vibe. Bright African boy. Umushinja eke jya ruhanga. Mwaka yo vibe. Okurete bisya binde bisya. So ugo mwaka no gwawo mu music kurango watch kwata. Musikare stiko kukamba iki. Change barkano iteka niki. Umushinja tandukwe tumupasa bya abantu masasi kandi. Witskana muchakaraje batakara jama masasi. Tutabimanyiro mu bintu ke. So tushonte kutambuza Mbarara kandi eji ni Mbarara tonight. Tushonte kutambuza Mbarara kugira ngo base kureba uko mwaka gwaje guzubwa. They are so people who are watching NKORE Media, thank you for watching. So we are still here, we are giving you live updates from Mbarara, and I'm here with my boys, MC Masho Ekodea, Bright AB. So we are still here. Mugumeho kandi tubatambuze town ya Mbarara murebe ku mwaka bagwakira no kutwagwakira turi kutwatambuza ikintu kandi mwe bare munonga kwa bakuba bajya NKORE Media mwe bare kajabe shongozi bitu nka Bwemi abana nka Julius Wire mwe bare kajana comedy zitu nka NKORE Comedy umwaka gwagwa wana nontera kashani konka mwine musingira ukomena nga mukarunga bera kagena kari ka komando katukushanga ka komando mera ni ejo kale mera ni ejo jo muste Okay, tuasikata mtereza media ndio tukutereza ai how nice of you Joy, this is massive here in Mbarara. it is Massive here in Mbarara. it is nderi ndebe bisabyo kabantu Kana to is a view complex. Akuba ninjangwe kibatera fireworks nyingi. Dore nyake yenyi metwire haso. Ogwenyi mabazi tukakuja kuzaringa nako kukakuja kuzomu. Kakuja kwa corona. So abantu ninjira bajangwa murekeza tujaguze kintu. Umwana ngwashimira mu style. So no jembera abantu bari barugifene batambura kandi becengera kuza streets Mbarara. Let's keep moving up. Just be on NKORE. DM. Yo, what's up? Yeah. Mbarara, be on. Mbarara. Happy New Year, people. We were watching live, by the way. Yeah, you can see one and I'm commenting out of a second to as we continue to give you the best, people. Bamwe bamazire kwakira umwaka kandi atibaza kureba kintu cyo kujya mbogezi babasigira umuntu Amarara bagwakira je twakira gwaka n'ikindi bagwakira je Then sweet za Mbarara waure bigambo tekangwa
Happy New Year, people. Tayo yung kay. Koreka tuambuke reba bro. Kaya tuambuke tufune position. Giving you live updates, Mbarara. You can see people welcoming the New Year. People welcoming the New Year in style. This is Mbarara City. Come see. No masa kwa updating abantu kugenda mu mission ninga wahunga. Wahunga utwana we. Don't iroko muhirisi Ejini Mbarara. Mbarara City, fire. Ejini City rona kumati era kona katare ka Central Market. So, Nobody guma Ankole Media kandi numbasa ko kugenda mwisho. Ankole Media subscribe Kaya bas. Abantu binja bahota kumangmbara ne nyumeti ejini Mbarara. Omukwasiro mwaka. Mutajeta Dubai, mutajeta chi, this is Mbarara. Subscribe Ankole Media. Kaya bas. Kaya bas. Yeah. Abakuwachinga mwena ntubakunda Joani na tulinda, how are you? Evarist Tumuranye, thank you. Julius Mushabeka Buzi, big up. Sandetone, thank you for wishing us. William Wesugwa, thank you. Mwena Wanyankore mwize tunyumugo chini. So we are giving you Mbarara. You can see people up. Ejiti UK bantu mwe ejini Mbarara. Ipetina nakugambe nyumba nzakutanga Mbarara ni bageni. Mbarara still katika Istanbul.
Yeah, giving you ekijyo muri Mbarara right now. Dukwase ekijyo muri Mbarara right now. Kandi bwa nyuma yo kwakira umwaka musa. Finaboje aba. Sound. I've never seen this man. I found a Vision Radio Vision Empire. And now I'm going to fireworks. Jadi tuambuke. Mana nguto karo traffic. Mbarara people. So you are still moving in Mbarara kandi mbera mwagire je nyumao mbera mwagire ba right there please. Yes. Ezo charge cyangwa rabi birayo none yizuka 12 nanye kiza umutawe kureba narebe cyabiro mwaka narabanza kwaye batambura hamwe covid norangoye karete bitu twasubwa binji mashoka kijijo yijo mu covid so mbera nkeje nunji tarabasize kugireba konka sebo people abantu barugoko babugana tubakumanyana tubakora ki kabije abakira umwaka musya kumbera n'ubuteke tutagaruka kuzomba intege ya covid so eji yonchika Mbaguta street John Mbaguta street. Welcoming a new year, people. So Mbarara mwaka nuko twabasagwakira tusokana bara abantu batuwatchinga live. Njangu may God bless you omwaka kutwakutandika crossing eba bro. We show them high street.
So niyo main street ya Mbarara. Ibintu byabakari na Bright babari kumutomera bwe bitu. Akashana ko kantu kavuga kubi. So niyo high street ya Mbarara. Kandi mwe bari munonga kuba ari mutu wakinga. Jamu ni mugireba atera gikora jamu ya motoka atakore abantu. Umwaka gwe twagwakira twaza mu 2020 mazima ruhanga. Itenga kore media kumusha abantu twenda. Nchakare mutushanga high street nito tukorera aho mu kibuga gwagati. Kugira ngo tubayiseho services nunje munonga. Yes. Nico chamane echo. Kandi nko kumwara ya street yakiza kuri zazo kwasire munonga kusingeji n'abantu rero bataha. Eji ni Mbarara high street. Mbarara to bata gwabo kwa mandi. Jasomeza. Maka ndabo yomwe yatandika inoweye. Ati baza kutamikira ho. Yomwe kwisondizo. Baza kutera fireworks. Mbarara City at night. Mbarara High Street. Umwaka nuko bakujaguza basa kurugira street kuna kwereka kandi niyo High Street ya Mbarara. Gari moto zamani ko chala chinoshika cha jiro motoka. So mwana mununga abantu batuwatchinga Ankole Media kandi MC Mashoyo ko mutumureba mutu akure ni toto bakure tumaye umwamuri Twendeza mwaka ni twendeza kundi High Street ni mujireba kandi tushija High Street twatangira downtown paka kuno mu uptown. Yes. Eji ni Mbarara, Eji ni Mbarara, Okuzakuzana kugenda mu misho. Usiarewe. Gari. Yejo kuna mbele. Abaginga nabo batujogamo. Stabajya 004. Aho no wataka kubarura umugari. So Ejini is a view. Ejini is a view kandi naho fireworks bazitereraho. Ejini is a view. So Ejini Bagta Street. Kandi ko kutiyo tuza ku signing out.
Mbarara twajibasaho iwo taka subscribingira subscribinga sharingira batayi babo nabo babase ku bantu bareba channel. Nkore media turo kubahereza. Yes. Jeneka cross Mbarara. Happy New Year. Is a view complex. Watakujimanya ni yejo. Jimutajeta Kampala abantu mwe ninga mukajeto ba Dubai bachi. Eji ni Mbarara. Sawa tari muri Mbarara. Mwana kakagwatira cyeshongoro. Mbarara kubukwekira abesheje bona baragaye. Bona baragayo. Mbarara kubukubekiro. Abesherekire bona baragayo. Akeriza bona baragayo ufitera fireworks. Bara bichikwatayo. Abantu bona bekwata. So ninjana ugiye bitwasa kubasaho konka abantu bawacinga. Comments zirahi. Chomendo Catherine, thank you very much. Nakate, thank you. Victorine, thank you. Rukundo Medadi, Demere, thank you. Abachakaze njane mubarebe. So MC tubasa closing nanka ndive yitu mugaruke wao. Yes. So mwena abantu batuwacinga mubasime n'abasimo munonga mwebare amazina ne MC Mashweko. Mwebare kwacinga Ankole Media, mwebare following Ankole Media, mwebare following Ankole Comedy. Mwebare munongo kutagira. Kandi umwaka twagwakira umusitayire y'amani. kandi twabereka Mbarara. Twagezaho kubereka buri kimwe cyashije mutawuna munonga abana bari yaheru kabakadama. Abayoka utakubasa kuko mutawuno karebe kirumu. Twashara mutwateka mu amani gitu n'amashita. Bayatsi bereke tubashyize kuhereza tubereke kiryo mutawuni yamba kandi buri yomwe yakireba no shemba yero kubagambira otenje video kinani shabu yomwe owareba sharing ndizo amwereka tere Mbarara cyabaye yarebe kibire Mbarara so nimpena no kubendezo mwaka musa abakazi nimba gento murareje abashija nimbendezo mwaka musa wari munonga yes bright amazina kaburijo no bright AB cyabo muri Mbarara ninjira mwakireba yes ubwo mwaka musa twagutandika na vibe kandi ntuzaguma na vibe mpaka namuguma Ankole Media gambera munywano wa gambere munywano we yasaba na munywano ya gambere munywano weye tuyo tongera kubare televiziyo n'egyamani mwebare munonga mugumeho haya wasa kunkwata na nyumba sibara abantu bitu yes abantu batureba kandi gun promoter DM Swaga kandi honorable to be tinkuchirumamu kandi mwebare kwagira Ankole Media TV mwebare kutukore mitwari na subscriber chance changu hii kandi mwako gun tubashaba at least tusemtwari 15 aho tusemtwari 15 muhagire Ankole Comedy muhagire comedy zitu muhagire abashongozi bitu nyonkanye ngiyo ndi manager kandi promoter wa Jack Gwemu ngo mucyara muhagire music na shongora je munonga mweshongozi biri yasubire mweshongoza Isaac Nzamba mweshongozi Bright AB wenyine aha muhagire mweshongozi KMZDK muhagire n'amaduka gitu super accessories and movie center tongere kubasaho ibyo mureba munonga. We sign out for now. God bless.